Ibitero karundura bikomeje kugaragara mu bice bigiye bitandukanye byiganjemwo ibyana muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe ndetse no mu bindi bice bisanzwe bigenzurwa n'umutwayi 23 nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje gusuka umuriro w'ibisasa ku irindiro by'umutwayi 23 ariko kandi uruhande rwa M23 ndetse na twirwaneho bashimangira yuko ibitero birimwo kugaragaramwo ubugome nderanga kamere ndetse akaba ari ibitero bikomeje kwibasira cyane cyane n'abaturage b'abanyamurenge nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibigendanye n'ibi bitero bikomeje kugenda bigaragara cyane cyane muri kino cyumweru dusa n'abarimo by'umwariko gusoza nk'uko bigaragara aho ari ibitero magingo yanga bikomeje kugaragaza by'umwariko bukana bukomeye cyane. Ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'u Burundi nk'uko bikomeje kugaragara ni zimwe mu bikomeje kugenda bigaragaza icyo twakwita by'umwariko kongera gukaza umurego w'ibitero bikomeje kugenda bigaragara ibyongeye guteza impungenge ndetse n'impaka kubigendanye n'umutekano hano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Muri uyu mugoroba nyemerera turebere hamwe rero ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigaragara by'umwariko cyane cyane n'ubundi kubigendanye no kubahiriza agahenge kakaba kamaze kurengwaho nyuma y'uko Perezida Félix Tshisekedi Tshilombo yemeye kubahiriza agahenge kasabwe na Perezida wa Angola João Lourenço. Biravugwa yuko by'umwariko Repubulika Demokarasi ya Kongo yaje kurasa mu buryo bukomeye cyane by'umwariko mu Minembwe ikoresheje indege z'intambara nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Ibi bikomeza gushimangirwa na benshi bakavuga yuko ibigendanye n'umutekano hano ku butaka bwa Kongo bikomeje kugenda by'umwariko biba ingorabahizi nk'uko amakuru akomeje kugenda by'umwariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ariko kandi benshi bakaba bakomeje kugenda abashimangira nk'uko bikomeje kugenda bigaragara yuko izi ntambara zikomeje kugenda zihindura isura. Ndagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa aho Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga yuko guhinduka k'ubutegetsi muri Iran ari cyo kintu cyaba cyiza cyane gishobora kuba cyaba. Ni mu gihe mu minsi ishize havuzwe operation yo gufata Perezida Nicolas Maduro urusanzwe yobora Venezuela. Ndabashuje mwese kandi bifurije kugubwa neza, bifurije kugira ibihe byiza. Munyemerere turebere hamwe amakuru agezweho, amakuru akomeje kugenda agaragara, amakuru yibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Amakuru y'ubuta akomeje kugenda tugeraho nk'uko bigaragara leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo irashima utwigoro twa Angola by'umwariko two kugarukana amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini kandi yemeye akamo katewe n'umuhuza by'umwariko ko guhagarika intambara irangwa mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni mu itangazo by'umwariko yasohoye by'umwariko ku munsi w'ejo kuwa gatanu Perezida Félix Tshisekedi Tshilombo yemeye umugambi wo guhagarika intambara mu ntumbero yo kugarukana icyuka cyiza ndetse no gutorera umuti intambara biciye mu mwumvikano. Iri tangazo kandi rivuga ko by'umwariko irihagarikwa ry'intambara riri mu rwego rwo gucungera ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano cyangwa se ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yateweho umukono ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 2025 i Doha, hafite intumbero yo guhagarika intambara koko by'umwariko mu buryo bushobora n'ubundi kugenzurwa kandi burama bicirira n'ubundi mu buryo butunganyijwe bwo guhinyuza ndetse no gutorera umuti ibibazo nk'uko bigaragara. Nyuma y'uko kandi ibiro by'umukuru w'igihugu cya Angola Perezida João Lourenço kuko bigaragara bisabye rero impande zombi zishyamiranye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwariko no kuvuga ingabo za leta ya Kongo hamwe n'inyeshyamba zo mu mutwe 23 guhagarika intambara kuva ku itariki ya 18 ku isaha zitandatu nk'uko bigaragara. Nubwo itangazo ry'ibi biro kandi by'umukuru w'igihugu cya Angola ritavuga niba ari igenekerezo rya 18 cyangwa se tariki ya 18 z'uku kwezi cyangwa se ukuza, ibinyamakuru bya Angola nka Angola 24 hours bivuga ko ari tariki ya 18 z'uku kwezi turimo. Hagati aho kandi umutwe wa 23 uri mu runani rwa Alliance Fleuve Congo ntacyo ruravuga kuri ibi bikomeje kugenda bisabwa ku bwa leta ya Kinshasa. Kandi amasezerano avuga ko ingabo zitegerezwa by'umwariko kuguma ku birindiro byazo, ibikorwa byo kwegeranya ingabo ndetse n'ibikoresho bigahagarara cyo kimwe rero n'ibyo gukuranya rero ndetse no kongereza ingabo ndetse n'ibikoresho bifite intego yo gukorana aho ibitero bimwe aho ibitero hamwe kandi by'umwariko ndetse no guhagarika
ubufasha buva hanze buhabwa imirwi yitwaje ibirwanisho ikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bigaragara kandi uruhande rwa M23 ntacyo rwari rwagatangaje ku bigendanye n'izi ngingo cyane cyane zigendanye no guhagarika iyi mirwano. Hagati ariko kandi nubwo leta ya Kongo yari yemeye ibigendanye n'ihagarikwa ry'imirwano, ku rundi uruhande rwa leta ya Kongo rwongeye kurasa mu buryo buremere cyane muri Minembwe, aho by'umwihariko hongeye kugaragara ibitero biremere cyane, ibitero karundura bikomeje gutuma benshi bashidikanya ku bigendanye n'aka gahenge nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nk'uko amakuru atugera bivuga, ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwa mu twari 23 by'umwihariko rishinza ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko kugaba ibitero mu duce turimo Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'amasaha make ya Kinshasa itangaje ko yiteguye gutanga agahenge ndetse no kukubahiriza. Birasa naho uruhande rwa leta ya Kongo by'umwihariko rushaka ko ibibazo birangerera no muri mu bigendanye n'intambara, cyane cyane yuko bavuga yuko inzira za gisirikare zo zishobora kuba zakemura ibibazo. Kuba byibuka neza kuwa kane hari ku itariki ya 12 Gashyantare nibwo Perezida João Lourenço wa Angola unayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yari yasabye M23 ndetse na leta ya Kinshasa barwana gutanga agahenge guhera ku itariki ya 18 Gashyantare. Guverinoma ya RDC mu itangazo yari yasohoye nanyujijemo amaso mu kanya yari yatangaje ko yemeye ihame ryo guhagarika imirwano mu rwego rwo gufata inshingano, gutuza ndetse no gushaka umuti unyuze muri diplomasi by'ubundi ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'amasaha make kandi iryo tangazo risohowe, M23 yashinje ingabo za kiriya gihugu kurasa mu duce dutandukanye zikoresheje za drone z'intambara kuko bigaragara mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wayo wungirije mu bya politike Dr Oscar Barinda. Nk'uko bigaragara yagize ati M23 iramagana byimaze yo gukomeza ku bushake kandi mu buryo bwateguwe kwica agahenge ka gisirikare bikozwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa buyobowe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mu gihe bwo buvuga ko n'umundi bushyigikiye icyifuzo cy'agahenge cyatanzwe na Repubulika ya Angola. Dr Oscar Barinda yavuze ko kandi nubwo habayeho imyanzuro yemejwe mu rwego rw'ibiganiro n'umundi bya Doha, ingabo za leta by'umwihariko nabo bafatanyije barimo rero abasirikare b'u Burundi, abacanshuro b'imitwe n'imitwe yitwaje intwaro yitwa Wazalendo bakajije umurego ku bitero bya drone cyane cyane mu bice bya Minembwe, Irundu, Bidegu, Rubemba, Karongi ndetse n'ayitwa Mukoko. M23 kandi inavuga ko ibitero bya ririya huriro byateje impfu nyinshi cyane ndetse n'isenya rikomeye cyane ry'ibikorwa remezo by'abaturage birimo amazu, amashuri, insengero ndetse n'amavuriro. Uyu mutwe wavuze ko kandi wamagana kuba Kinshasa ikomeje kwibasira abasivile cyane cyane abanyamurenge bagabwaho rero ibitero bazira ubwoko bwabo nk'uko bigaragara. M23 kandi yibukije ko rero mu biganiro bya Doha ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko nayo bashyize umukono ku masezerano yo gukurikirana ndetse no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge ndetse n'amabwiriza ngenderwaho by'umwihariko ajyanye n'ishyirwa mu bikorwa ryako, akaba yaremejwe ku itariki ya 2 Gashyantare 2026. Yongeye kandi gushimangira ko yiteguye byuzuye gushyira mu bikorwa ari amasezerano. Yunzemo ko kandi yamagana amayeri yo gutinza ndetse no kuyobya uburari akoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije gushyiraho rero inzego ndetse n'inama bihabanye by'umwihariko n'ibyari byarumvikanyweho hagamijwe rero gukikira uburyo bwari bwaremejwe ndetse no kudindiza gushaka umuti urambye. Yavuze ko kandi ibikorwa na leta ya Kongo byerekana ko rero yahisemo inzira ya gisirikare, ibigaragazwa by'umwihariko no gukomeza ibitero, gukoresha abacanshuro ndetse no gukoresha cyane cyane drone z'intambara ndetse no gukomeza ubufatanye bwa gisirikare n'ingabo zo mu mahanga cyane cyane n'iz'u Burundi. M23 kandi yanagaragaje ko ibabazwa n'umuryango mpuzamahanga ukomeje by'umwihariko kuruca ukarumira mu bikorwa bikomeje kwibasira abanyamurenge ndetse n'abandi basivile, mu gihe perezida utaha w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe by'umwihariko agaragaza mu bikorwa bifite isura yo kumaraho ubwoko. Yashimangiye ko kandi ubutegetsi bwa Kinshasa nabo bafatanyije ari rero bagomba kuryozwa biriya bikorwa bikomeje kugira ingaruka ku buzima bw'abantu ndetse n'umutekano ndetse no ku mibereho rusange nk'uko bigaragara.
nanzurire ku magambo ya Perezida Donald Trump maze imisi ahanganye n'abategetsi bo muri Iran nk'uko bigaragara. Perezida wa Amerika Donald Trump avuga ko ihinduka ry'ubutegetsi muri Iran aricyo kintu cyiza cyane gishobora kuba, agaragaza kumwe rero mu gushyigikira kweruye cyane ko gusimbuza ubutegetsi bushingiye rero ku mukuru w'idini rya Islam w'icyo gihugu nk'uko bigaragara. Kwa gatanu Trump yagize ati bamaze imyaka 47 bavuga bakavuga bakongera bakavuga, hagati aho rero n'ubundi twatakaje abantu benshi cyane. Trump nk'uko bigaragara by'umwihariko yanze kuvuga uwashaka ko rero ategeka Iran, ariko avuga ko hari abantu bashobora rero gufata ubutegetsi. Umutegetsi w'ikirenga wa Kisilamu wa Iran Anatoly Ali Khamenei ntacyo arasubiza kuri aya magambo yavuba ahangaha n'ubundi cyane cyane yatangajwe na Trump. Hagati aho kandi Amerika yohereje murasirazuba bwo hagati ubwato rutura bw'intambara bwa kabiri bwikorera indege z'intambara mu kongera rero igitutu kuri Iran ngo yemera amasezerano ya nuclear. Ubwato bw'intambara nk'uko bigaragara n'ubundi bwa mbere bunini cyane mu isi, bukaba ari nabwo rero n'ubundi bushyashya cyane bwa Amerika bwikorera indege z'intambara, bwitezwe kwimuka vuba ahangaha cyane n'ubundi bukava mu birwa bya Caraïbe bukajya mu burasirazuba bwo hagati kuko Trump yabivuze. Ku rubuga nkoranyambaga rwe rwitwa Truth Social, Trump yatangaje ifoto yifatiwe hejuru by'umwihariko igaragaza ubwo bwato rutura uko rero bigaragara buri rero mu nzira busanga ubundi bwato rutura n'ubundi bw'intambara bwa Amerika nk'uko bigaragara busanzwe buri mu burasirazuba bwo hagati. Ibiro bikuru rero by'ingabo za Amerika Pentagon bwo byohereje ubwo bwato muri Mutarama, ubwo ni mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nk'uko amakuru tugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, ibikomeje gutuma benshi mu bakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa murasirazuba bwo hagati bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko umwanya n'umwanya ibintu bishobora kuba byahindura isura. Ibi kandi bishobora kongera guteza umwuka mubi w'intambara ndetse n'ibindi bibazo bikomeye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Bashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Dusubire mu kanya turebera hamwe andi makuru agezweho.